Allah'ım şunu bilim beri tarmağında ilimli, okmuşlu, el başkargan, datkanın mekeni, datkalar çıkkan, deputatların mekeni, deputatlar çıkkan, okmuşlular çıkkan, ulu adamlar çıkkandım. Uçuğu bulay versin, kurbol olsun, siler bergen bilimler baldarga juğumdu olsun. Daim niyetini taza kılıp, Kudaydan жақсы tilek kılgıla, tileyinlerdi Allah Teala kabul kılsın. Noğruz yönünde aytılgan kanday жақсы tilekler var. Allah Teala bergenin жақсылыктарды бере versin. Mamleketimiz ösüp atat, rayonumuz ösüp atat. Usul ösü önü günden günge küçey versin. Elimiz ak köngülde, ak niyette жүрсün. Kudaydan жақсы tilek kılgan tileyinler kabul olsun. Elimiz yerimizde tinçlik barışık olsun. Var borgula, aman borgula. Horoza vardı, horoza. Tokoy degen bu alayline kişilorat bere turgan, em bere turgan tokoy bolat. Tokoydun barkın bileyli, tokoydu östüröylü tuğandar. Kırgızistan boyunca prezidentin nakalatında jirot 6% tokoy var eken. Oşonduktan tokoyçularda daimi уважение kılaylı, maqtaylı, jaqtaylı. Şu tokoydu östüre versin. Uşulardın şu maksatları büyük olsun, gönderü tunup olsun. Allah Teala dilegen maksatınarga jetkilsin. Ne dilek, ne maksat kılsan Allah Teala bardığın kabul olsun. Üngörde tokçuluk olsun, olçuluk olsun, ıntımak olsun. Dasturxonlarda daimi rızkı olsun. Ne dilek, ne maksat kılsan Allah Teala bardığın sizlerge kabul olsun. Zamanınız tinç olsun, el yurdu zaman olsun. Жылда ушундай Ноорузду чоң өткөзө берели. Омин. Және Лесний кесимен айнанайын. Степхананы кошойт. Токочулар, жакшы. Muzeyga bir fotomuzda yo'qmizda. Kimga? Kimga kim? Muzey. Muzeymi? Madaniyat bölümü. Muzey jamaati. Kim beresi? Omin deyli. Muzeyden hizmetkerleri. Sizler muzey mına bizim Kurmancan datka ene özünün altını alıp biliyorsunuz. Bul kabay жақшына alıp biliyorsunuz. Sizlerge rahmat şu daima şu muzeyi önüktürüp östürüp Kırgız eline mınday çıkında показатель kılıp жүргөнүңөрдү biz kaalayбыз. Sizlerдің үйүңөрдө да тоокчулук болсун, молчулук болсун, жакшылыктар болсун, достуктар болсун, эч кандай бир жамандык көргөндө не тилексине максатка чыгара Алла Таалам бардыгын кабылсын айнайдык. Рахмат силерге. Бериңиздер, бир неме аралаштырбаңыздар. Сара, келиңиз. Жок, аралаштырбаңыздар. Сиздер колуңузда киши. Söylep koymuş ben bir jolы. Akjoltoy bolsun, uşul Akışık Mektebi'nin kaynatıp жатқан Nooruz eli yurtubuzga tinçlik bolsun, molçuluk bolsun. Bizdin okutkan okuçular çoğun ilimdü, bilimdü baldardan bolsun. Жақсы samalıklar bola versin. Oldu, rahmat. Yanaşa baskan gezeri Kamaşağı yalsın aytsam Karına düştüm Kamaşağı yalsın aytsam Karına düştüm Азыр журналистиз келсин бе же Söyleriңиздер. Ал башка жастар бүгүн айтылуу, ал деген Курманжан, Капоз деген, алай
жергесинде ушундай сонун иш-чара болуп жатат. Манас эпосунда дагы баягы 40 жороо деп айтылып келет. Биздин бүгүн Алай жергесинде Казан сүмөлөк кыйнатылып жатат. Бул деген тарых. Аябай сонун иш-чараларды уюштурган ушу биздин жетекчилерибизге, уюштурган инсандарыбызга чоң ыраазычылык айтабыз. Бизден кийинки буундарыбызга, урпактарыбызга сүмөлөктүн тарыхы, сүмөлөктүн кайнатылышы боюнча дагы жакшы маалыматтар болуп атат деп айта алам. Жакшы. Сүмөлөк алайда күнчүдө ушунчалык эл журт көтөрүлүп ушул Ноорузду күтүп алып атабыз. Мынакей көрүп атасыздар, жылына бир жолу боло турган сүмөлөк жасалып атат бул жерде. Ушу кыздарга рахмат, ыраазычылык. Мынакей кичинекей кыздарыбыз келип ырдап коштоп отуруп, баарыбыздарга ийгилик болуп, майрамга улана берсин. Бүгүн мына эң сонун күн болуп атат. Алай районунда Абылбек атта Курманжандакта энебиз жердеген жерде мына элет нускасы деген коомдук бирикме, Курманжандакка деген коомдук бирикме биригип, мына Алай районунда көтөрүлүп жаткан башка өлкөлөрдө үлгү болуп жаткан 40 казан сүмөлекке биз да салым кошуп, ушу коомдук бирикмелер жетекчиси Айнура Мусабаеванын демилгеси менен биз дагы көрүп атабыз. Азыр сүмөлөгүбүздү улуттарды баарын даттай кылып келдик. Азыр казанга салып кечке кайнатабыз. Оюн күлкүлөр менен баардыгы шаан шөкөт менен болот. Кудай кааласа ушу сүмөлөгүбүз жакшы болсун. Алайдан баардык райондор, областтар үлгү алсын. Алай районунун жетекчилерине, элине чоң ыраазычылык беребиз. Саламатсыздарбы? Бул Алай элинин бүгүн аябай сонун майрам болуп турат. Бүгүнкү майрамдык кечеге канчалаган Алай району боюнча элдер, Нарындан, биздин Кыргызстаныбыздын ичинен бүт каалоочулар ушу фестивалга катышып атат. Фестивалыбыз аябай жакшы өтүп атат. Буюрса жакшы. Биз 7 токойчубузду жасадык. Азыр сүмөлөгүбүздү баштайбыз. Буюрса сүмөлөгүбүзгө биз бүгүн мейиз кошуп жасайбыз. Ушул мейиздей болсун. Ушул жерде жүргөн адамдардын баары жогу маңыздуу болсун деп жаңгактын маңызын чагып кошобуз. Ошондой эле кадимкидей эле 40 ташыбызды кошобуз. Бүгүн сүмөлөктөрдүн алды болот. Керек болсо биринчи ылдышка чыгабыз деп үмүттөр атабыз. Жақсымбы? Өзің жақсымбы? Жүресіңбі? Денсаулық жақсымбы? Азамат қанат бадам биле неме қылып атасыз, тап бізді керек. Баштап атамыз. Не сірә, Давай дейсің. Майға машина жөнөтөбүз. Анда сандалек салып туруп, тартканат. Кандай сценарийде жакшы. Нар жакта маңдай жакшы. Отто азай. Ой, мынандай үйдө тозаңда
Bakacak bak. Oğlum ne söylüyor? Настроениясы жоқ екен татпайлы қойын. Kazandan alış gerek. Tamam. Kazandan alış gerek. Qanday Şahsıbay, rahmat özünüzdən bunlara. Yer yarınlar. Qanday Şahsıbay?
Ben de kalsaydı. Ayda roşete lan atayım. Hey, ayda bak bu yaşta şey falan öylesine. Bu yola düştü. Yok, okey falan söylüyor. Bir daldı o. Hey, çaktın nereye bak, düştü be. Yaktalı. Assalomu alaykum aka. Nasılsınız? Qanaqa avadi? Qanaqasan, tinchsizmi? Kecha aka, o'zingiz Sekin. Ulug'boy. Masaqa yaxshimi? Tatmasmi? Meni tatib qo'yim senda. Unda qo'ying. Tatib qo'yim. Assalomu alaykum, qanday? Anan alıp bizim yergele koyuyorlar. Koyuyorlar.